Pamirsa pasokan beras bulog SPHP saning ranjing ring pasaran, nanin tedun tur mawasana ring penincapan harga inggian beras lokal wiadin beras premium. Para pedagang taler ngaptiang kewentenan beras bulog mangde kelimbakang ke pasaran untuk nektegang harga beras. Jero temuan silih tunggil pedagang ring pasar rakyat Gianyar mausang pasokan beras bulog nenten ical ring pasaran. Wantah kawentenan nyane tedun ring galah pungkuran, kawentenan pasokan beras bulog kaptiang sidesayan Capang ranjing pasar. Santukan beras bulog persida neg tegang harga beras ring pasar. Sekadi imbo ritat kala pasokan beras bulog tedun ring pasar, harga beras premium masuk beras lokal Bali nincap dados 5 kantos dasetali rupiah asak medaging selai kilogram. Pakatan dane ngajan tenang ritat kala kawetenan beras bulog nagingin pasar harga beras premium miwah beras lokal sida mawali degdeg sane mangkin kawetenan beras bulog kantun mau atas ngeranjing ke pasar sane ngawinang pedagang mau bagi pasokan beras bulog bang sida tetap madolan beras bulog. Gusti Ayu Setiawati pedagang beras ngowohin pakatan dane nenten madolan beras bulog dane wantah madolan beras lokal untuk harga sane patah sarang harga beras bulog kahanan inucap taler mawasana ring nincapnya nih harga beras lokal ring tengahin kewentenan beras bulog arang kepanggih keramane akeh milih numas beras lokal sekadi sane kawedaran oleh pedagang ring pasar rakyat Gianyar Desak Derni dane mawasang ritat kalau beras bulog arang kewentenan beras lokal Bali nincap 5 kantos dasa tali akilo paketan dane taler ngaptiang pemerintah sida mastikayang kawentenan beras bulog kantun wenten ring pasaran Wirnaya Bali Pos.